omncane. Kodwa ke umntwana uma athunyiwe kufanele afike ende lokho lathunywe kona. Angakwendi kwakhe. Angahlakaniphi futhi. Angisile futhi umuntu lohlakaniphile. Kepha ngokuthandwa nguJehova kukhona lengakukhuluma. Bantwana bahle baNkulunkulu. Ngicela ke ingelosi yasezulwini kokuba ngihlabelele sihlabelelo number 73 kumbe ulimi lwami lutawusombuluka ngoba solo senelivalo. Number 73. Ngiyakholwa kuYesu Nkosi yamakhosi
ngiyayithande kusebenzisa sihloko Nkosi yamakhosi bese ngikhulumela kuso angisiyeke umuntu lo kahle kakhulu lapha ekufundeni amaBhayibheli ngoba iBhayibheli lami nginalo iBhayibheli lami liyaphila iBhayibheli lami lihamba ngetinyawo Amen. bese ngiyaya nje eBhayibhelini ngoba ngifuna beve abantu ukuthi ngikhuluma ngani. Amen. Amen. Kodwa angisiye lo muntu ofunza amavesi amaningi. Ningabheki lo ngaNazaretha. Yathini ukuthi lo muntu lo ungesicala lesikhuluma ngoShembe kuphela. Amen. Sihloko sana namhlanje le ngisibone sisihle kimi ukuthi kungani ngibite uShembe ngoNkulunkulu. Amen. Isona sihloko nasoke leso. Mina kungani hayi wena. Mina kungani ngibite uShembe ngoNkulunkulu. Njani? Bantwana abahle basezulwini ngiyeva manje ungathi uShembe sosonzele kimi. Ya sengwa ngiyakhululeka. Bantwana bokhethwa inkosi yasezulwini. Ngiyasithanda lesihloko. Ngiphila kuso. Bantwana abahle basezulwini kuningi lokukhona engqondweni yami nasemoyeni wami ngoShembe. Ngitawuqala nje ngithi lo moya ngathatha ukuthi ngoba ngatalwa ngiliNazaretha. Yebo, ngatalwa ngiliNazaretha kodwa wasuyafika uShembe ungicacela inkinga lebe ngicabanga ukuthi inkinga letingeke tiqaqeke. Lo ngiguqe lapha uShembe wangipha imfundo ngafunda ngangena esikoleni. Lo ngiguqela ngiqale batshela abantu. Lo ngiguqela lapha maNazaretha angizange ngathola ama-credits nesikoleni. Kodwa ngaye e-university. Wangena e-university unama-credits. Kodwa uShembe wangifaka khona. Mhla ngifaka khona wangoma ngisho noma ngiyokwenda interview e-university wangikhomba lapho ngiyongena khona ngangena ke lo ngikuqela lapha amaNazaretha bantu basinza uma ngibita nje uShembe mina kubala ngize ngifike ephi kanye kuningi kakhulu kodwa kungani ngithi uShembe uNkulunkulu ngiloko lengikuqele kona la. Amen. Bantwana basezulwini ngimbonile uShembe avikela abantwana bakhe. Mina ungivikele kodwa ngeke ngikhulume ngalokwami. Ngiyakhuluma ngalokho engikubona akwela kulabanye abantu. Mayibonge Nkosi. Ngimbonile uShembe asinzisa ngemuntu lo ongakayigqoki ingubo emhlophe. Angaze njapithe igama likaShembe bese uyasinda umuntu. Mawuncane ulamamake namanje phela waseRoma namanje lo sikhuluma. WaseRoma kodwa wasinzwa uShembe. Lamanje ukubana kulo umphefuli. Umphefuli kwendwabo. Kodwa wasinzwa uShembe. Yayiphumile ibhasi yarola wase uthi Shembe uNkulunkulu wamanje naku ngifa. Kungani ngithi Shembe uNkulunkulu? Lo muntu lo akasiyo uNazaretha kodwa ngalelanga sathakufa wathi Shembe uNkulunkulu wamanje. Ngibonile
amandla yenkosi yasezulwini ngayibona isinzisa umuntu lebekashaywa litulu njalo nakungena ihlobo lifike lingene litulu limshaye bengisanda kucetha-ke esikoleni hhayi esikoleni e-university ngisenemandla egijima bengisagijima-ke kodwa namanje ushembe yangigijimisa kodwa nje ngangigijima kakhulu ngaleso sikhathi wathi lo muntu kaNkulunkulu njalo nakungena ihlobo liyangena litulu lakhaya ngathi mina kuyisemandi wabuyisemandi ngacela sibusiso kushembe ngasuke lapho ngenda nomkhuba la eNazaretha ngathatha libhoko ngahamba la ebaleni ngafuata la manje kwakungisehlobo ngaleso sikhathi laseliyaduma laduma ngale ndlela lalathi lishaya ngayo lathi uma liduma ngamyala ngathi kube songena endlini kube sengena endlini hlale phansi endlini akasiyo uNazaretha phela hlale phansi endlini wahlala lapha endlini wathi uma ehlele endlini ngoba phela umthetho wembane kuthiwa awuvale emnyango wayevulile emnyango wabona manje sithundi sami ushembe waguquka kwangimi wabona umuntu lo ngimi akhamuka ngebhoko njengoba bengathi ngihamba la ebaleni wathi uma qhamuka lo muntu walandzelwa sidlwane semlilo uma asaqonze emnyango wase uphuma eceleni wathi uma uphuma eceleni nendlu sashaya ngasishaya ngoba thuyabuka wakhaza wasendlini akashayi uma phuma endlini uva makhelwane yakhala sokuninjani umakhelwane ngoba ehlala kini wathi uyafika lapha kumakhelwane wakhaza makhelwane akhala abheke kuye wathi ngicela ungixolele bengathi wathi ngicela ungixolele bengathi njani nda kodwa lo muntu ekhuluma ngaye wade nanguNazaretha akumathi lo muntu senguNazaretha yini namanje bantwana abahle basezulwini kunendzaba lengiyitsandzako lekhuluma ngoShembe ahleti uShembe lo wenyama ahleti eThekwini kodwa eSwaziland afika 70. Amen. Ngifuna ukukhuluma leyo ndzaba. Ake ngicale ngichaze yena. Ake ngimchaze yena. Kulaba ngamathi uShembe. Ase ngimchaze. Othe umfundisi Siqhiliza omnipresent. Shothi ufika lapho angekho khona yena kodwa atholakala sakho. Lo uzenze uNkulunkulu. Ngulothi lala kule Bhayibheli yena ubhaliwe. Uthi ngomuntu utawukhandla legama esiShembe. Hayi phela ke ekuseni bebasho labe bafundisa iBhayibheli bathi Jesu ngumuntu kubhaliwe kodwa le ngqondo ifa kanjani engqondweni ngoba uma ufunda Genesis 2 ngathi Genesis 1 verse 26 uthola uNkulunkulu athi wakha ngathi wakha umuntu ngemfanekiso wakhe uthola hanzame kumchaza uNkulunkulu izinto zintathu uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Izwi uNkulunkulu Moya Oyingcwele izwi lakhuluma ehlathini
lakhuluma nentombi kaHadzebe, laselithina likhuluma lelive ehlathini, lathi phase kahle mntanami, lakuwe ngitshalile umuntu la uyasindisa Stephen. Laseyamusho ukuthi ungubani, kwakungekho sibongo sakaShembe, kwakungekho muntu wakaShembe, kwakungekho neligama lakaShembe, kodwa lelivi lanjani lamusho. Wathi nakazibona nasebephuca nalembali nalelethi intombi wayidla lentombi yakaHadzebe yadla lembali. Lizwi ngikhuluma ngalizwi mina, lizwi wathi udleni na, wathi umntwana ngidla imbali, ngathi awuzange udle imbali wena, udle umoya oyingcwele. Ningivile uNkulunkulu ubaba, uNkulunkulu lizwi, uNkulunkulu umoya oyingcwele. Sengikhuluma ngokweBhayibheli, anginavula amavesi mina, kodwa ngiyakhuluma ngokweBhayibheli. Njalo. Wase uyatalwa lo muntu lokhulunywa ngilivi. Wathi nakatalwa lo muntu wabasimangaliswa mncane, wakhuluma nelibumba lanyakatha. Kwalo kunini lafundiswa kona lokungafundiswa mina nawe. Sengivile ukuthi ngisho ngani la. Asalenteka letinganekwane takhe. Mayibonga Nkosi. Ngena kule tinganekwane takhe manje. Ngoba sengivile ukuthi ngikhuluma ngathi. Nisengivile ukuthi kwavelaphi lokho. Sengivile. Amen. Ngesikhathi sivalelisa lo mtimba lo dzilikayo athi umtimba wami sokhathele ngiyangena ethuneni uthi sengikhathele sengiyangena ethuneni kodwa umoya wami uyovuka wembathe inama lensha naphakade ngangikhona nanini ngoba khona Yalindaba. Ithi inchazelo laphayana kuHebrew baHebrew ngithithele ngifunde kodwa ngiyakhuluma ngeBhayibheli. Lapha kumaHebrew 13 verse 8 ithi le ncwadi ithi Jesu Kristu bekhona ukhona uyoba khona. Ungitshela kuthini wena? Abangazazi lezi zindaba umzalwane kulo nyaka ophelile uthi akimi uthi Nkosi yami ngihluphekile
mzalwane phela uhluphekile benginako konke kodwa sekuphelile benginethi inkomo diphelile benginethi imoto diphelile benginethi imvu diphelile benginethi imbuti diphelile sesele imoto yinye ilayibale kodwa ngitshelwe inyanga yathi angikufuna engizeni uthole ngithi mina ufika kahle ningazi khona uthe ufika nje lapha esabelweni ngathini uthi angathi ngithi lapha esabelweni phela ngilapha kaLuzitha kafika awona sobeka khona lo hayi uba sekuphambana emakomishi baphambana emakomishi umuntu akasakhona ukufika uma akasakhona ukufika so kufika uyise kuye uthi mntwana wami konke lokhu kuchithwe ngimi ya wena wathi kanti umdala la khaya ngathi nangihambe emhlabeni wayekela konyoko bangambathi inzilo zidle ekhaya wayekela konyoko bangambathi inzilo ngakho-ke angifuni uphindzuke nelupho wena asengithi mina wena uyakholwa yini ukuthi inyazi liyasitha ngoba lona lula emoyeni sawukhuluma nalo emoyeni liyazi liyasitha yini bengifuna kubona lona lo ungenteka ufike la uthole sekunethimbenge sengeke inkosi ufuna ukubona lona mbakuthala njani la ukhona lona likhona amen asenzike mina hayi asengusithe asengubithe lonyazi khona la asengiyalibitha asenthi ha yewe ambohlawula yakanga weneni so leso lesine kusikhona ambohlawula ungaze uthethele lonyazi neyihlo utakuthethelele amen angedlule lapho manazaretha lenza abayenzele lemfuna ukuyiqala yenze manje ngathi sinibati ngibambelela nje kodwa ngoba lesikhathi sifishane kodwa ngiyazama 1969 sengicala lenza phela laba bathi jwayele inganekwana bafaka idinze enhloko ya 1969 ngangakangena high school ngasese primary uma kwenteka letika leti ekakhuluma kwakunendoda yakashabangu le ndoda yakashabangu yayinemtimba ingumnazaretha yayakhe lapho sekwakhe khona i-university manje kwaLuseni le ndoda yakashabangu manazaretha yayinemadodana lamabili indodana yokuqala yayithunga tikhumba ithi mabhruko inesudu yesikhumba yayibitwa ngegama ekuthiwa nguNozikhumba yayinemadodana lamabili le ndodana yokuqala yayingubricklayer lesibili indodana yayingumshayeli wematraki yayikhashwe ekhampanini lelayisha noma ke lelanza emathayi lamakhulu iwalanza eMnambithi manazaretha yase yahamba ngelinye ilanga ethi lanze emathayi yafika ngena e-office
yabhalisa ibhalisa amathayi fanele sibuye nawo amathayi yathi yaphuma yathola sekunendoda la eceleni kwetruck yayo ithi le ndoda ngesibabe oyo yabhala ayikhulume ayiva isimungu yabhala le ndoda manje babe le truck yakho ngithe ngiyafika lapha ngathola ukuthi la ku-screen bhale ukuthi ngila ngiyawusiza khona mina la ku-screen awushembeni madoda ngomcaphela mina ngathi ngaqala ukumcaphela ngomcaphela nani ubhala kekho lemnambithi yena kodwa unesandla sokubhala lemnambithi uyabhala lapha uyawusinza khona wena iyabhala ke ndoda hey manje ngifuna kuhamba nawe ngiyosinza la isho khona le truck kusho truck ukhuluma ne truck ushembe ukhuluma lento leyakhuluma uthole nje akhuluma ubani lomunye ngilethele yena lokhuluma nje ushembe lokhuluma nenkomo lengakhuluma akhulume imbuti imtshela imbuti ukuthi angalungile ukuthi ngahlatshwa la abese uthi susani le mbuti ayilungi le ndoda yase iyala lo ndodana kaShaba yase iyala ukuthi ihambe naye yathi ndawuboshwa phela ndawuboshwa hamba nomuntu ngalokungekho ndawuboshwa wasiyancenga lo mfowethu manje ngina njani ngoba vele ndawusinza khona le yasithi-ke le ndoda hamba wekhaya yocela mhlawumbe kodwa nje awunohamba nami uma sewucelile bakuvumela utawugibela ufika eBorder Gate awufika eBorder Gate ufike ucele bese uyaphuma-ke ngokuthi awunayo i-passport uma sowuphumile uthola ibhasi la emhlubulweni ibhasi ibhale ukuthi intando ndingawatakhe lo shembe wami tiyasinza wami asiwakho ya yesuka insizwa yabuyela ekhaya afika ecela bathi ekhaya kulungile mntwana mahamba thatha naku lokutakusika endleleni wasihamba uma efika eBorder Gate athi amaphoyisa eBorder Gate lona uyatendisa ungathi wathi khuluma ase nimsithelise ngale office sombona ukuthi wathi khuluma ngempela base bamsithelisa phela abawumthi kancane yabona bathatha imvuko nje bamthi kancane base hayi le ndlela akhala ngayo lo muntu wabona ngathi akakhuluma ngempela base bathi asimdedele bamdedele lo Johannes akathi nosungane wakhe so bamdedele Johannes uyephi uye emsebenzini uma dedelo uphumela ngaphandle kweBorder Gate uthola ibhasi ibhaliwe intando angathi ngomthi wami akasiwakho ngoba wena umathi mina ngiyamathi ibhasi ibhaliwe intando ubizwe eDudu wahamba fika amanzini uyehla kuthi umdleka amadiko amanzini phambana nabantu nje laselathini akathi manje Johannes ufika uphi Johannes la ake yena becabanga ukuthi ngisemtini kanje sedrobheni wathi asengihlale phansi wathi uhlala phansi wathi cha Johannes hawu mngani wami sowula kusho Johannes sowula mngani wami ukhe mngani wami asabe sikhaya base bagibela baya ekhaya wafika ekhaya uyambika kubabe babe ngithena umngani wami lona uthi utawusiza kangwani ukulungile phela
umngani wakho utawusiza sithandaza nje azasize umngani wakho. Wase sewuyacabanga lo muntu omdala hayibo akahamba olalela wena wahamba olalela wena umngani lo uma alalela wena wathi nakathi nje uthatha sithoma le ndoda zezulwini ayinkonkothi ayikwathi ukuthi nkonkothi konvenje wathi gethu lesivalo yangena uma ingena kwakhanya la endlini azisesuphe kwakhanya le endlini kungenalambo ngiyabona kube kunamhla ngasenzi kwakhona idrop yayingekho idrop kwakhanya nje la endlini yaseyithi le ndoda zezulwini uma ikhuluma le ndoda zezulwini uyayiva kodwa wena nakhuluma nawe akakufa. Ithi le ndoda Leonard igama lakhe Leonard kuma ukuthandazela ngezandla zami ezingcwele wabona Leonard uthi la kusemaveni batangisonza wadonsa le ngubo wambonya ngqi kwasa wathi uma kusa wayobikela Johannes yefuna ukufika indoda la manje indoda lenithi ithi yomthandazela ngesandla zazo izinto uthi ke Johannes asabe sobikela kakhulu baba uthi ke lo muntu omdala hambani wena hamba womtshela ukuthi cha bophuma wasuyaphuma lo muntu ebusuku naseyifika le ndoda lengandondothi uma uphuma lo muntu yefika le ndoda lengandondothi ethi kuqale wena ubuke mina wena ubheke eNtshonalanga mina ubheke eMpumalanga yenda kanjalo yase seyimphatha kancane yathi imphatha kancane yathi kulungile sokudawusinza wow amen. Isuwele ndoda iyabuyela yalala futhi uyabuyela kwesibili lezivakashi suke sithi sivakashi hamba uye endlini yami le kaHlophe hamba kaHlophe endlini yami ilapho ngiyokuthandazela khona evela busha kunendawo le ngiyangaphakathi njengakhona la yakhiwa inkosi inyanga yezulu hamba uye endlini yami ngiyakuthandazela khona uma ufika kaHlophe uthi Hlophe hayi ngabantu basezulwini mina ngcono uhlale uyolaliswa wedwa futhi wayeselaliswa yedwa kwakulesihlanu mhla alaliswa yedwa walaliswa yedwa yafika indoda yasezulwini yathi uma ifika yamkhipha njengoba bemkhipha le wahamba yafika yamphatha yaseyithi kulungile ke sokutawusinza walala lo muntu wakosi kwasakuyisabata taqala ke leti mangaliso ngisho mina umuntu wasinza in 1 week awusenkhuluma singisi ngeliviki linye kusuka umsombuluko kuya kusabatha bese kusenza umuntu le ndoda yasevuka nayo ilungisela kuyisabatha phela sehlambeni inkosi yasekuseni mangena lapha ethempeleni ifike ikhanza kushumayela Hlophe umfundisi uyashumayela mfundisi Hlophe bantwana bakaNkulunkulu ngithandaziseni lapha sengonile kusho Hlophe sengonile lapha ngibone inkukhu la ngekhathi la ngaphakathi ngathatha litshe ngathi ngiyashaya inkukhu kwangasukumi inkukhu kwasukuma abantu
Le ndoda legulako isenjani seyeva. Mayibonga inkosi. Yase yabhala kwepheshana. Yabhala kwepheshana ibhalela umngane wayo Johannes. Johannes sengiyeva. Uyabhala Johannes ubuyisela inkulumo phela emuva. Uthi uveni. Uthi ngivile ukuthi lo baba lo khulumayo. Uthi ujijela ngaphakathi kwashitshela inkukhu wase kusukuma abantu wabaleka wangena endlini wawubhaqa ucela ukuthi ahlawuliswe ngithi sinikele simhlawulise. Hawu athi Johnson uwazi angabe umhlebela umfundisi lo. Ngaleso sikhathi wayengasiye umfundisi. Wahamba ke wamhlebela. Uma mhlebela uthi ke Hlophe abenesimo lesingakavami. Abethi bona indoda zezulwini. Kwakungasinkinga kubona ukuthi lokho kwasezulwini. Wathi Hlophe ngingasamthinti ke manje salamyeka. Wayekwa lo muntu lashona la lapha ekhaya kuhlatshiwe kukhunjuleka abadala kuhlatshiwe ekhaya kunenyama kumnanzi kukhunjuleka abadala ekuseni uthi lo mntwana kaNkulunkulu ngicela kulandzani bahlathami kaShaba ngicela nemane ningifulele lone libhayisikili base balithola le bhayisikili laxhala bamnika le bhayisikili wasithatha le bhayisikili waya kumathapha kaShaba uma efika kaShaba kuthi umlamkhulumisa thatha impahla yakhe wafaka ebhayisikili wathatha ibhayisikili wangena emgwaqweni wahamba lo ngisesemncane mina lapha nawuyongena amanzini kwakhona ibhodi leya ibhalwe ukuthi 60 lo 60 kwakukuthi leti moto ligijimako athi bambe amabhiliki ihambe 60 miles per hour sasesetha leyo ndzawo ukuthi kuse 60 wathi nasabangela lapha 60 wabona indoda legcoke kahle isudu lemnyama wabona indoda legcoke kahle isudu lemnyama ehla lapha elibonzeni ehlele emgwaqweni la kangwane-ke ayikho lento yokumisa sithupha na ucela ili na umisa umuntu uvele umvale lo muntu le ndoda yaseyamvala lo muntu wayibhayisikili lo mfana yathi nayima yayinesigqoko esimnyama le ndoda yayinhle indoda enhle lele ngiyithandayo yavala wathi wayibamba ibhayisikili wafika wema la eceleni kwayo yathi le ndoda sabona mfana umbani igama lakho wakabani le mibuzo yonke yalandelana uthi ngathi ngeva kusho ukuthi angikhulume uthi ngeva kusho ukuthi angikhulume ngathi ngiyatama kwatameka ngasho ngathi ngimlenathi ngokathusi amen uma aphendula kanjalo ile ndoda yaqhubeka nenkulumo yathi inkosi ibusise mntwana mahamba amen wathatha ibhayisikili wathi angakahambi 10 meters kusuka lapho akhulume khona avuleke khona wabamba ibhayisikili afuna
ongathi singakhuluma singisi futhi afuna kuba nesiqiniseko bengithi ngawuthi make sure manje ke ngiyabona phela lapha ushemba kavumi ukhuluma singisi usithatha ngoba mhlawumbe yedwa lona singisi wema wanyathela phansi ngiyakhuluma vele baba wathola ukuthi uyakhuluma wambuyela wagibela ibhayisikili babe lomntana ngumzala walohlophe ukhona babe ngalelo la ya ukhona babe ngalelo la phela wathudla kahle inyama nemzala wakhe wafika kahlophe uma abhaka ibhayisikili lapha wase uya lapha kunebantu khona wabuta ukuthi uphi Johannes so uyabuta so uyakhuluma amen bomake basonzela bakhala inyembeti bakhaliswa umuntu losakhuluma amen yazi lesizwe njalo ngibaba yathi hayi lona ningasamhluphi yase iyahamba emabhodweni yafika yasika inyama yayifaka esitsheni yabuya nayo yathi nayo inyama thusi wathi yami yonke lena ya Kosi baba yamakhosi bengingafisi ukuze ngifike emagameni lasatawona konke lokukhuluma lokuchaza ushembe sekufanele ngehle baba Nkosi yawubusisa lesingivile siyabonga amazwi amnandi ngesiwaphiwa umvalo wenkosi inkosi izimbusisa